Paulo yandikiye Timoteyo niyo teme tugezeho y'igice cya gatatu. Ejo bayitubwirijeho neza, nanje ndongeraho magambo makeya kubera umwanya. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo ibice 4 umurongo umurongo wa 12. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo ibice 4 umurongo wa 12. Niyo teme tugezeho ivuga hejuru yo kubicitegererezo no kwera imbuto z'umwuka wera. Ariko njewe ndavuga kubicitegererezo, ndavugamwe amagambo nk'abiri cyangwa 3, hanyuma tuzoba twaturangiza. Bibiliya iravuze ngo ntiyakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icitegererezo cy'abizera kubyo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye, kugeza aho nzazira uje ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Haleluya cyane, haleluya. Muri iki gice tugezemo cyo kuba twaba icitegererezo cy'abizera, kirimo amajambo menshi ngira ngo twigeze no kuyavuga ikindi gihe. Kandi muri aya majambo niyo Imana itwitegerezamo nk'abakristo. Hari ibintu tugomba gusobanukirwa. Abantu bahamagawe n'Imana bakinjira mu nzu y'Imana, tukaba bizerwa mu nzu y'Imana, tugakora imirimo y'Imana. Buriya Imana nayo hari ibyo izi tureberamo. Ntabwo Imana iduhamagara gusa ngo twinjire mu bwami bwayo hanyuma ngo iturekere gutyo. Imana izisubira kandi ikatwitegereza. Haleluya. Imana ikatwitegereza ikareba uburyo dushobora kuba turi icitegererezo. Kandi icitegererezo cy'abizera, abizeye nyakuri bagomba kuba bafite ibintu abantu babareberaho. Hari ukuntu twagiye dutakaza ibintu rimwe na rimwe mu nzu y'Imana, tukumva ko twakijijwe, twaje mu nzu y'Imana, twashitse dukora imirimo y'Imana, ariko tugasa n'abantu bataza basuzumwa n'uwaduhamagariye kuba mu nzu yayo. Ndaza kuvugamo gusa amajambo nk'3. Bibiliya hano yavuze ibintu 5, ariko ndavuga 3 gusa. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Ndavuga 3 muri 5 Bibiliya yavuze tugomba kubamo icitegererezo. Hanyuma wowe ku giti cyawe ugerageze wisuzume cyangwa ufate ingamba kuri kimwe mu buryo Imana yoba izi kwitegereza muri kimwe muri ibyo ngiye kuvuga. Muri aya majambo 5 tugomba kubamwo icitegererezo. Bibiliya yavuze ngo tube icitegererezo ku byo tuvuga. Ijambo rya mbere. Ijambo rigira 2 ngo tube icitegererezo ku ngeso zacu. Ijambo rigira 3 ngo tube icitegererezo ku rukundo rwacu. Ijambo rigira 4 ngo tube icitegererezo ku kwizera kwacu. Ijambo rigira 5 ngo tube icitegererezo ku mutima uboneye. Haleluya cyane, haleluya. Nukuvuga ngo aya majambo yose aturi imbere, ari imbere y'umukristo wese wahamagawe n'Imana. Ijambo rya mbere, kuba icitegererezo ku byo tuvuga. Umunyabwenge Salomo yavuze neza igice cya 13 umurongo wa 3.
yaravuze ngo ufashe ururimi rwe ngo abarinze ubugingo bwiwe. Haleluya. Ufashe ururimi rwiwe abarinze ubugingo bwiwe. Hanyuma tugomba kuba icyitegererezo mu byo tuza tuvuga. Yakobo yarabivuze aravuga ngo ururimi ngo ni akantu gatoya, ariko ngo ni akantu ngo kuzuye ubusabwe, kuzuye ubumara bukomeye. Ndetse aza kugeranya ururimi ruri mu ngingo zacu. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Aza kuvuga ngo ururimi ngo kurya agasashi gatoya k'umuriro gashobora gutwika ishyamba ryose rigasha rigakongo. Gatoya, ikibiriti gitoya urashobora kugenda ugacomeka ku musozi cyangwa mu kibira, kigatwika ibibira, kigatwika imisozi, ibintu bikangirika, ibintu bikamera nabi. Akariro gatoya gusa wacometse kakavamo inkongi ikomeye, kakangiza ibintu byinshi. Ngo ni ku rurimi rumeze mu ngingo zacu. Ururimi rurashobora gutanga umugisha, ururimi rurashobora gutanga umuvumo. Tugomba kuba icyitegererezo mu byo tuvuga. Abakristo ba Karumeli, abakristo bateraniye hano, abakristo batumva bose, bwira mugenzi wangu ugomba kuba icyitegererezo cy'ibyo uvuga. Amaze urebe ibyo uvuga, mumbwirire niba ntacyo bitwaye. Uratinya kumubwira kubera ko uzi ibyo azavuga? Dufite ikibazo cy'imvugo, icyo turi mu kuvuga dufite ikibazo. Abantu nibakivuga ibyubaka ubwami bw'Imana, kandi barakijijwe bari mu nzu y'Imana, barahamagawe mu nzu y'Imana, ntabakivuga ibyubaka abandi, ntabakivuga ibyubaka ubwami bw'Imana. Ayo makuru nimba utayazi, njyewe nyaziho agace gatoya. Tugomba kuba icyitegererezo mu byo tuvuga. Ukamenya nimba ibyo uhavuga bihabyubaka mugenzi wawe, ukamenya nimba ibyo uhavuga bijyanye n'ubwami bw'Imana, ukamenya ibyo uhavuga nimba uri icyitegererezo cyiza cy'uwizera. Ururimi nirwo dukoresha guhimbaza Imana, ururimi nirwo dukoresha kuvuga ibyiza by'Imana, nirwo dukoresha kuvuga amashimwe y'Imana. Ariko hari igihe Satani arwitiza rukavuga ibibi, rugakoreshwa ibibi aho gukoreshwa ibyiza rwahamagariwe mu ngingo zacu. Haleluya. Ariko Imana iradusaba ngo tube icyitegererezo cy'ibyo tuvuga. Ibyo uvuga byubaka itorero, ibyo uvuga byubaka abantu, ibyo uvuga bihesha abandi umugisha. Haleluya. Muri korari uvuga ibyubaka abandi, mu buyobozi, mu bamama, abapapa, umuntu wese aho ubaye uvuga ibyubaka ubwami bw'Imana. Tube icyitegererezo mu byo tuvuga. Haleluya. Ijambo rigira kabiri, tube icyitegererezo ku rukundo. Nashimye kuvuga ku byo tuvuga no ku rukundo, ndaza gusoreza ku kwizera kwacu. Haleluya. Ku rukundo tugomba kuba icyitegererezo cyiza. Hari urukundo Imana idukunda, hari urukundo dukunda Imana, hari urukundo dukunda na twenyine hagati yacu. Muri ubwo buryo bwose bwo gukunda Imana idukunda, niyo yabanje kudukunda, natwe tugomba gukunda Imana. Ni gute tugomba kuba icyitegererezo cyo gukunda Imana? Iyo dukunze Imana, duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Iyo dukunze Imana hari ibyo dukora kuwo dukunda. Ni nayo mpamvu tudahatirwa kenshi gukorera Imana, kuko iyo Imana uyikunda uyikorera n'ibyo ugomba kuyikorera byose, kuko ukunda uzumukorera icyiza cyose gishoboka.
Nukubwira rero Imana ko yadukunze ikaduhamagara ikaduheza umwana wayo, natwe tugomba gukunda Imana. Imirimo y'abakristo yo gukunda Imana igaragarira mu bikorwa. Haleluya! Iyo twakunze Imana turayikorera, tugirana ubusabane nayo, tubana n'Imana, dushaka Imana, dukunda Imana. Nuko tuba tuyikunze, urukundo dukunda Imana. Icyanyuma ni urukundo dukundana hagati yacu nk'abavandimwe, nk'abakristo, nk'abakozi b'Imana. Tugomba kugirana urukundo hagati yacu twenyine. Haleluya cyane, haleluya. Imana iduheza urukundo rwo kuyikunda, Imana iduheza urukundo rwo gukundana hagati yacu, tuba icyitegererezo cy'abizera. Ese icomba itorero Karumeli, bamwe turi kumwe uyu munsi, ariko kandi mu minsi iri imbere cyangwa mu myaka iri imbere tukaba tutakiri kumwe kuba impamvu zo gutandukana, ibyo birashika. Ariko imitima yacu duheze Imana icyubahiro. Haleluya! Imitima yacu ikomereye mu rukundo rwo gukundana hagati yacu, ntacyo tutogeraho. Satani yaragiye abona intwari ikomeye y'urukundo dukundana hagati yacu, agakenera ngo azane urwango, agakuramo urukundo ruri hagati y'abakristo kugeza abakristo batiyumvanamo. Uwo ni umwuka wa Satani. Ariko intego y'Imana, duheze Imana icyubahiro. Haleluya! Umugambi w'Imana nuko dukundana hagati yacu. Abari hano, abari kure, abari hafi na hafi, umuntu akiyumvamo mugenzi we. Urukundo rwo gukundana hagati yacu. Abamama bagakundana hagati yabo, abapasiteri bagakundana hagati yabo, abapapa bagakundana hagati yabo. Ariko kubera ko Satani ari umunyeshari, Satani kubera ko ari umwanzi w'ibyiza byo mu nzu y'Imana, ku bantu bizeye imbaraga z'Imana, ku bantu bahamagawe, ku bantu bagomba kuba icyitegererezo cy'abizera, Satani kaza ikarobekamo, igashiramo imbuto y'urwango, igashiramo imbuto y'ishyari, igashiramo imbuto yo gutandukana. Hanyuma umubiri wa Kristo ukangirika. Itorero ry'Imana Kristo yarirangiza, karangize mu rukundo. Ariko ndashima Imana, duheze Imana icyubahiro. Haleluya! Ndashima Imana ko Imana aho bigeze naho tugeze, ibyo dukora byose tubikorera mu rukundo rw'Imana. Haleluya! Ariko nimba utekereza muri wewe ukabona nta rukundo ugira hagati ya mugenzi wawe, hari umuntu wigeze kuvuga, kugira ngo nje muri rindi rigira gatatu, nimba atari ruguru muri Kongo wenda nino, ariko uwo mugani urahaba, ngo iwe ngo yabonye runaka, ngo yabonye runaka, ngo akamubona gutya, ngo inzoka ngo izayama yeguka. Timurabyumva ibyo bintu? Umuntu akamavuga ngo yabonye naka, ngo inzoka ngo izayama yeguka muntu. Iyo bayageza yeguka ngo yame, apana kweguka, apana kweguka, iyo ni kawaida. Ikama yeguka, igahagarara, yashaka nuko itagira amaboko, ikaguma ikazerera, ikamuzereramo uwo muntu, tukareba uko bigenda. Umuntu azayumva ngo inzoka yamuriye ngo yabonye naka, kandi w'umukristo. Bakristo bene data, uwo Imana imubabarire, tari muri twebwe. Ariko birakenewe ngo tugire urukundo rw'Imana hagati muri twebwe. Birakenewe ngo tube icyitegererezo cy'abizera ku rukundo dukunda Imana, urukundo Imana dukunda tukabisobanukirwa, n'urukundo dukundana hagati yacu n'icyo Imana idushakaho. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya! Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya! Mugakundana urukundo rutari ubujyajye. Muri korari kandi naratangaye, buriya iyo hari urukundo
uzobirebe nawe ku muntu ukunda cyangwa ku muntu wiyumvamo, nta kandi kandi uzawumva. Ndetse iyo wumvishe ikibi kuri we ufatanya nawe kubabara, kandi ntiwishimira no kukivuga. Kuri cya kindi twavuze mbere, ntabwo wishime umuntu wawe neza, nimba ari umwana wawe cyangwa nimba ari inshuti yawe. Inshuti zibaho, ubushuti bubaho, urukundo rubaho kandi rwiza. Wumva mugenzi wawe yahuye n'ikibazo, aho kuvuga ngo ukivuge mu bambere, uzubabara ukababara ukababara. Naho baba kivuga ukumva ko ohava, siko biza bigenda. Urya muntu uba ufite urugezo umugejejeho mu buryo bwo kumukunda. Mureke itorero ry'Imana Karumeli mu ndangagaciro z'itorero duheze Imana icyubahiro. Haleluya cyane, haleluya. Mureke tugire urukundo. Ahari urukundo Imana irahaba, ahari urukundo Imana irahakorera, ahari urukundo hakorerwa imirimo ikomeye isiga ubwenge bw'abana b'abantu. Ibanga gusa bari urukundo ruri hagati yanyu. Ntabwo kugira amafaranga ariko gukora imirimo ikomeye, oya. Ahubwo ahari urukundo niho hakora imirimo ikomeye. Haleluya cyane, haleluya. Kuko haba harimo gahunda yo gukunda Imana ukayikorera, kandi haba harimo gahunda yo gukundana hagati yanyu. Mureke itorero ry'Imana tube icyitegererezo cy'urukundo muri twebwe. Icyanyuma, kuba icyitegererezo mu kwizera. Abakristo Imana iradushakaho kwizera. Haleluya. Imana idushakaho ijambo ryo kuba icyitegererezo mu kwizera. Hari abakristo benshi kwizera kuza kugenda kutugora, kwaca mu bihe bimwe kwizera kukagabanuka, ariko Yesu yarabivuze nawe. Haleluya. Hari umunsi abigishwa bagize kwizera gukeya, Yesu arabasengera abona bagize ikibazo cyo kwizera gukeya. Hari igihe kuza gushika mu bihe runaka kwizera kugapunguka, ariko Imana ishaka ngo tube icyitegererezo mu bizera. Haleluya. Mu kwizera kwacu, kwizera kwacu niki? Nukwizera iyo Mana yaduhamagaye, tukizera Imana yadushize mu murimo wayo, tukizera Imana mu bitangaza byayo. Nukuvuga ngo ukaba mu buzima bwo kwizera, kuko Bibiliya iravuga ngo utizera ntashobora kunezeza Imana. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Utizera ntashobora kunezeza Imana, niko Paulo yabivuze. Hariya mu rwandiko rw'aba Efeso ibice 2:8-9 haravuga ngo ntabwo twakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana, kubwo kwizera. Ntibyavuye ku mirimo, ntibyavuye no kuri biriya bintu utekereza, ahubwo byavuye ku Mana yo mu ijuru. Haleluya. Twakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana, kubwo kwizera. Nukuvuga ngo kenshi dukizwa ibyago, dukizwa biriya byose kubwo kwizera Yesu. Ubuzima bw'abakristo tugomba gutunga kwizera muri twebwe. Haleluya. Ejo batubwiye amakuru y'imbuto nziza, uburyo umukristo agomba kwera imbuto, ubuzima bwera imbuto, kandi ngo imbuto zigira gute? Zihoraho. Haleluya. Niko batubwirije ejo. Tugomba kugira kwizera guhamye mu byo ducamwo byose, tukaba icyitegererezo. Utekereze nanje ntekereze. Haleluya cyane, haleluya. Uvuge ngo se ndi icyitegererezo mu byo mvuga, aho mbaye, abo tuza tuganira n'abo muza kuganira, kuko ururimi ni urugingo Imana yatanze rwa communication nziza hagati y'umuntu n'undi. Ndetse muri mu kubona n'abafite ubumuga bwo kutavuga, leta yabashiriyeho uburyo bushobora gutuma bakominikana, bashobora kuba bakominika abandi abavukanye ubumuga. Nukuvuga ngo ikintu cyo kuvuga
ni ikintu cy'agaciro gakomeye ku muntu. Ariko se tuvuga iki? Tugomba kuba icyitegererezo mu byo tuvuga. N'ubu dusohokana, n'ubu uko ndavuga, nidusohokana nta rindi jambo dukora, uraramukanye uhawe uvuga. Ibiganiro byawe aho ubaye, mu kazi ukora, tugomba kuba icyitegererezo mu byo tuvuga. Ijambo rigira kabiri, tugomba kuba icyitegererezo mu rukundo rwacu. Ijambo rya nyuma muri aya 3 tuvuze, tugomba kuba icyitegererezo mu kwizera kwacu. Wewe wumva ko twosengana Imana, kuri ibyo reka dusenge. Ubwira Imana hariya utazuba icyitegererezo, ubwira Imana ngo Mana, noneho ndasaba ngo mbicyitegererezo mu majambo nzamvuga, mbicyitegererezo mu kwizera kwanje. Hari igihe imivu imirabi kubita nkaguta nkakwibagirwa, ariko umpe kukwizera, ubuzima butunze kwizera Kristo. Kandi urukundo nkunda Imana sigo wenda nkunda abantu. Buriya Imana iradukunda, natwe tugakunda Imana, hanyuma tugakundana twese. Hanyuma wisuzume aho hantu ko ari hatatu, ureba ahantu hakugora. Nimba nawe inzoka izi kurya ubonye runaka, iyo nzoka ikire mu izina rya Yesu. Ugira ukuntu ubwiye Imana muri ubwo buryo, kugira ngo ube icyitegererezo cy'abizera. Abahamagawe n'Imana bose bakaza mu nzu y'Imana bagomba kuba icyitegererezo. Reka dusenge. Kwa neema kubwa kweli tumekombolewa wanadamu, kwa neema, kwa neema, kwa neema kubwa kweli tumekombolewa, kwa neema, kwa neema, kwa neema kubwa kweli tumekombolewa.